Сан-Францискода көз. Кешеләр каядыр ашыга, нидер тели, ниндидер максатларга омтыла. Ул инде бу тормышта үзенең кыйбласын тапкан. Таныш булыгыз, Илхан Садри. Канаданың Монреаль шәһәрендә туган, Американың Калифорния штатында үскән татар егете. Benim emniyetiyim öğrettiler Tatar tiline söyleşirken. Ben de bizne karadı. O da kendi boyu söyleyip tutamadı. Tatar tiline yırlıydı. Kullarını tutup bitine karşı yırlıydı Tatarcılar. Илханның әнисе тумышы белән Кытайның Хайлар авылыннан, әтисе Япониянең Кобе шәһәрендә үскән. Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң дөнья тәртибе үзгәрә башлагач, Маньчжуриядәге татарлар да, Япониядәге милләттәшләребез дә яшәгән җирләреннән күчеп китүне хәерлерәк дип таба. Әтисе дә, әнисе дә Төркиягә күченә һәм биредә бер-берсе белән таныша. Алар бергә Türkiye'de öğrenip, benim kardeşim Bülent anda tuğan, alар 1965 yılda Kanada'ya taşınıp, bir neçə yıl anda ketip, biz bunda taşındık. 71 yılında 1971'de Kaliforniya'ya taşındık. Montreal'da Tatarlar var, ama andi küp yok. Biz küpüsü Türkler bilen anda biraz yeridik anda. Калифорниягә юкка гына күчми Садрилар гаиләсе. 70-нче еллар башында Сан-Франциско якларында татарлар инде шактый күп иде. Йөзләгән кеше. Илхан гаиләсе Америка Төрки Татар ассоциациясе вәкилләре белән дуслаша, татар чараларында катнаша башлый. Biz yaş vakittan anda din derslerine bardık. Anda Tatar tilinde okutulaydı. Biz de Tukay hiçler ustırdık. Anda o Tukay'ın şiirlerini öğrenip. Илхан заманында бөтен Сан-Францисконы шаккатырган кеше. Интернет ул вакытта әле юк, яңа татар сүзләрен өйрәнәсе килә. Татарча сүзлекне изли җаны чыга Илханның. Tatar kitaplarını izlerken tabarga pek ağır idi. Türlü üniversitelerine barıp izleyeyim şu kitaplarını. Slavic Languages Department, Rus Language Department, şimdi Turkic Languages Department, şimdi türlü üniversitelerine barıp sorayım şu sizde Tatar kitaplar var mı? Sizde Tatar materyaller var mı? Sizde niçin üretersiniz şu dillerini hem bütün Rus kitaplarda kaldıram şu kartlarını kaldıram Tatar kitaplarını bulsa min aşağıdıraldı ki min gidip hemmesini satıp alın. Bir üniversitede, University of California Berkeley'de bir sizlik var idi. Rusça Tatarça sizlik. 800 bitten kübrek bir zor kalın bir kitap. Anı barıp profesörünün isteğinin yanında basıp bütün şu sizlikini fotokopi işledim. Сүзлекнең электрон вариантын ясап, Илхан аны үзенең сайтында да алып куя. Аның блогы Пәрәмәч Lounge дип атала. Әлеге сайтта Илхан татарларның тарихы һәм мәдәнияте турында гаҗәеп кызыклы мәгълүматлар урнаштырып бара. Кытайдагы Харбинда татар мәчете, Польшада яшәүче татарлар, Төркиядә яшәгән Сөйкле Зөһрә әбисенең 70-нче елларда кассетага яздыртып калдырган татар шигырьләре. Америкада яшәүче татар балалары татарчаны әнә шулай да өйрәнә. Tugan tel, matur tel, etkem, enkemning tili. Dünyada küp нәрсә bildim, sin tugan. Min bunda kilip Tatar tilini okurga başlagaç, min öğrendim, bir tez öğrendim, min çın Tatar tilini söylemeyim. Min bir siz Türkçe, bir siz Tatarca, bir siz Urusça, bir siz İngilizce. Hemmesini karıştırıp söyleyibiz. Bütünüzün karıştırıp söyleyibiz. Anlaşıla, min biraz kübrek dürüst Tatarcanı öğrenmeye getireceğim. Her gün okuyayım, internette varam, kitaplarım var. Китаплары күп Илханның. Ул чепчен коллекционер. Дуслары Казанга бара калса, бер генә үтенече бар. Зинһар, татар китабын алып кайтыгыз. Min Sovyet vakit bir kitaplarını aldım çünkü onlar biraz ucuzrak idiler. Benim kazanlıklarım minakileydi.
3-4 jurnal birgə. Həm o yolda bir-iki kat kiləydilər şulay. Bir yolca alar $6 idi. Hazır sırasam alar 300 dolardan kibrək bir yıllık alarını alırdım. So biraz ağır hazır. Kibrəkçilərgə kilək. Татар китабын үлеп ярата Илхан. Кулына эләккән һәр яңа китапның күчермәсен ясап, аны Сан-Францискода яшәүче татарларга тарата. Җыр сүзләрен, халык җырлары ноталарын үзенең сайтында урнаштырып бара. Kişiler soruyorlar bunda Amerika'da oturasın, soruyorlar, ismin ne? Ondan sonra yetersin ismin, birinci eyteler, Almanya'dan kim gelsin? Eytem yok, Almanya'dan kimler gelsin? Min Türkmen, min Tatarman, min Musulmanman, biz Rusya'dan Tatar Musulmanlar, Türkler. Min hem eyteler, kaydı tudan, eytem Montreal'da tudan, eyteler Kanada'dan, Kanada bitsiz. Yok, min Canadian Türkiye, biz min Tatar. Kardeşim Türkiye'de, Türk, yok Türkiye. Annem Kutay'da tuğan Chinese. Yok Kutay Türkiye. Etim Japonya'da yok. Biz Japon Tatarlar biz, Tatarlar. So bir katı kiledir şu Tatar. Tatarca söyleyeceğiz. Mine biraz kısık çünkü başka kişilerin de Tatarca anlamıyorlar. Sinemiler. Benim annem bilen Tibet yaparsak biz onda bir siz Tatarca söylersek biz de biraz secret sizler biz söylerler biz başkanlar naçar sinemi bizim biraz special bizim bir gekitiradır şu telini hem biz kuvvetlik bir adı hem şu şeyde biz hem kultura biz bundan biraz bir yolu bir paltak gibi kıyasın, rahat durasın, yüzünü bilem, yüzünün tarihini bilem, yüzünün dilini bilem, hem başkalardan başka yüzü eybir, special eybir. Bütün eybirler, big special kirek şu Tatar bulurga kirek, şu Mongol tarih, şu Bulgar tarih, şu Türkiye halk, Rus halk bir, ondan sonra ortada bula bir big special bir Tatar bulurga. Bek şart bulan, bek katı yaratan şuna. 88 елда Илхан беренче тапкыр Казанга бара. Иң элек алар Америкадан Хельсинкига очалар. Биредә аларны Финляндиядә яшәүче татарлар кунак итә. Хельсинкида поездга утырып Мәскәүгә киләләр. Инде Мәскәүдән Казанга очалар. Булгарга баралар, Тукай каберенә чәчәкләр салалар. Бүген дә Илхан Казандагы тормышны игътибар белән күзәтеп бара. Татарстан башкаласында иртәнге 6, Сан-Францискода кичке 7 хәерле иртә тапшыруы башлана. Esselamu aleyküm muhterem milletvekiler. Min uyanıp kahve içip, kompüterini açıp her yertesin TNV'ni uyan. Bizim saatimiz 11 saat yerterek kazan saatten. Sonra min yerte açıp sizin için programlarınızı karayım. Uyanıp her vakit şu yaş programlar var. Twitch'ten aç. Ondan sonra Rus programlarga ondan sonra amaşa, Rusçaga amaşa birden sündürəm çünkü men Rusça anlamıyorum. Илхан татар халык җырларына гашыйк кеше. Аның коллекциясе теләсә кайсы меломанны кызыктырырлык. Шуңадырмы, бүгенге татар эстрадасына ул бик сакчыл карый. Şu pop müzik, andi yaxşı түгел. Şundi, çünkü bütün kişi şunu işləyirlər. Bizning üz eybirimiz Tatar halk, Tatar kultura, Tatar aşlar üz eybirimiz. Anıp karasan biraz yaxşırak, biraz kızıqrak, biraz mühimrak dep oynayım. Бүген Илхан хастаханәдә эшли. Авыру кешеләргә ярдәм күрсәтә. Дуслары арасында соңгы елларда Татарстаннан Америкага күченеп килгән милләттәшләре дә бар. Алар белән ул туган телен камилләштерә. Benim yakın arkadaşım var ismi Elvira, onun bilen söyleşem, o pek usta Tatarca söyleyebilir. Min küp sorayım Elvira'dan, manalar, sözlerinin manalar, pronunciation, niçin söyleşirken, dürüst eğitim mi, yanlış eğitim mi? Hazırına tizatken idi çünkü min eğiteydim, arkamda oturgan. O eğitim yok, arkamda oturgan, arkamda bulan. Şunu diyebilirler ki, kilip tizatmini, hem öğrenem. Тагын Илхан яшәгән шәһәренә үлеп гашыйк. Сан-Франциско архитектурасы турында ул сәгатьләрчә сөйли ала. Әгәр дә берәр кайчан бу шәһәргә барырга җыенсагыз, иренмәгез. Иң элек Пәрәмәч Lounge сайтына кирип чыгыгыз. Илхан белән элемтәгә кирегез. Ул менә дигән гид булачак. San Francisco bir motor hem iskirekli şehir küpsiz, şu Victorian vakıttan işlengen, kol bilen işlengen, ağaç binalar,
Hem San Francisco kiçkine bir şehir, hem iç yakta su var. So yana yerler işlerge yer yok. Gibisi iskeler. Hem her eynin üz sıfatı var, üz rengi var, üz decoration var, bütün binaların tarihleri var. Onun ben bir katı kızıksınam. Kazanga bakıp İskilikni yaratan, yanı binalarını kürsətsələr, heç də yaratmayın, qızıqsınmayın. Düzay, İski, tariximizin saklarga kirər. İskini batsan, İskini davranışlarga boğmayın. Hello there, Gaynor. So Russia, we know, is such a huge country with thousands of cities. Why has the US Secretary of State chosen Kazan as her second and final stop on her tour? Well, Yulia, the city of Kazan was not a random choice for Hillary. This is one of the most beautiful cities in Russia. It is a melting pot of different cultures. Biz Hillary Clinton'da beni çağırdı, o Kazan'a bargan idi. Bir sizde etmediler bundan. Bir haber de bilmediler, Tatarlar turunda hiç de bilmediler.